Mama na wase esense January born omusu American wasam ne se abrabo mu no de ese wote ase e wo January born for no ehwo ne se wono wo nante a open okredie January born omusu eno oban oyoba ana bema hu se no kredie eye adwuma ewo omo entem ewo empratwim ana omawarem hyene bebi enso se woye bibi na January born ekasa bebrea na asam no na amen no ebi onso no roni beka se they are observers in relationship ade oye bia no odi nani behwaw na fei no ohwe ba ko mienu miensa na de oye no emana ni nyia kwasam ne se ebe mada krope waka kire se aware we empratwim we metai wontimi ma panyi bia mananim emeka nche ne se onto aso wahwew ba ko mienu miensa no ne ntoto ye nyina ne se onware bio ampa onware bio omusi agina ya edin se omese omwadwen January born omusu ene omoba nti onene nante a ya no ya hweye e wasetena ne abrabom na ne ntoto ye no atimi akokama ebi onso no omodo omabusia papa they love their families eno nti wonene ba nante a hwe yie pa na wanka ne mabone amfa ne maame papa ne nua saa nkrofo wei oni January born nante a ya hweye na ne wa omo kasa onu omu ewa wariem onu omu wo mpratwi mu a saa niema no a omo ye no ya hweye ewa saa niema no pa se wanka senti om te saa relationship no be kire aware na na asem mpratwi no obahwere ade ba ko nso a mani gi wo homu se omo ta ahye nipa nkuran enu nti yere wo ye obetimi aye tokoso ne ye na abrabo no bibia abesi kama ana abesi po kama pa eye January born omusu ene omoban na eniji sema me de born topa awo January born omusu ene omoban ne se ade bia opese oye ne daachi eya na otimi keep secret ne kakra me pese me ye teacher ni me pese me ye nurse ni me pese me ye president me pese me ye MP me pese me ye ohene anu nti ope kwan bia so se botae na si ne so no onkoduru ho a ne ho nto ne da de se wakoduru sa botae no ansana watimi agyae anamo a awode asi ne so se obeso wo ye no hwene ye se wonu omu etu anamo a eni gi a ewom no ena eso wo hwehwe ombufuo pe a nya botere oka menka bi ebeboa ama woni January born anante asomdwem on this episode no amemo we tofa emfama ye besa ahia bio afa January 4 ho odema nkwatwe dia mponyankopon onhyira onka ho share video na like it na subscribe this page na efama me bo adoma no so na me din the elder OT Emmanuel Fremi omene bona na mejo so ye besa ahia bio shalom peace be with you bye bye.